kwifuriza ibihe byiza wakurikiye YouTube channel Talk Sport ubuzima kabisa wafata umwanya ukayiha agaciro n'iby'ingenzi cyane bikomeye cyane kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima ni tombora Champions League amakipe ukuntu atombanye kabisa ndetse shampiyona y'u Rwanda nayo yasubukuwe rero nayo igihe amatariki byose babimenyera hano ni nako Arsenal na Manchester United kuko ikipe zatomboye muri Europa Tottenham nayo yatashye cyangwa nkwibutsa rero gukora subscribe kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima kadutangire rero n'aya makuru rero uko bimeze cyane kabisa hamenyekanye igihe shampiyona y'u Rwanda umupira w'amaguru izatangirira rero shampiyona yamaze igihe rero idakinwa kabisa shampiyona rero nyuma y'uko Minisiteri ya Siporo yatangarije ko shampiyona z'imikino itandukanye hano mu Rwanda zatangira ariko habanje gutangwa uruhushya rwa Ferwafa yamaze gutangariza abanyamuryango bayo igihe shampiyona izatangirira. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri ya Siporo kuri wa kane tariki ya 18/2020 yemeje ko imyitozo y'amarushanwa shampiyona by'amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu mikino biremewe habanje kubisabira uburenganzira na Minisiteri ya Siporo. Rero ngo bimeze gute Ferwafa kandi yamaze gutangariza abanyamuryango bayo ko shampiyona izakina mu matsinda ndetse yamaze kwanzura ko APR FC, Rayon Sports, Police FC na Mukura FC arizo zizabura ayo matsinda mu gihe buri tsinda rizaba rigizwe n'amakipe n'ubwo batine Polisi izayoboye itsinda ryayo zabereyemo Rayon Sports iyoboye iryayo na Rayon Sports na APR iyoboye iryayo. Minisiteri ya Siporo yatangaje uburenganzira ko shampiyona zakongera zigakinwa yari yahagaritse shampiyona y'icyiciro cya mbere tariki ya 12 Ukuboza 2020 maze gukinwa imikino 3 niho bizanakomereza rero ngo nuko amakipe azakomeza kuyoborana amatsinda ya kabisa cyane. Kaduhindura ingingo tujya muri Champions League rero Bayern Munich yongeye guhana na Paris Saint-Germain ko tombola kimwe cya kane na kimwe cya kabiri isagenze kabisa. Tombora y'uburyo amakipe azara muri kimwe cya kane ya UEFA Champions League yabereye i Lyon mu Busuwisi kuri uyu wa gatanu rero yasize Bayern Munich ifite igikombe giheruka izahura na Paris Saint-Germain zahuriye ku mukino wa nyuma rero ushize kuri finale. Tombora rero yayobowe na Giorgio Marchetti kabisa ndetse na Hamit Top kabisa guhera saa 7 z'amanywa ku isaha y'i Kigali. Size Bayern ifite igikombe giheruka izahura na Paris Saint-Germain ndetse zahuriye ku mukino wa nyuma mu mikino rero muri Portugal rero Kanama 2020 ikipe mu Budage itsinda igitego kimwe 0 Paris Saint-Germain mu Bufaransa rero mu butaha murabyibuka kabisa. Liverpool yatwaye Champions League muri 2019 izahura na Real Madrid imaze kwegukana iri rushanwa inshuro 13 kugeza muri 2018 mu gihe FC Porto izahura na Chelsea naho Manchester City ihure na Borussia Dortmund. Abafana ba Chelsea bari kwikina ati ngo Porto iroroshye ariko Porto rero ikipe bagiye ku giceri gutya nk'abantu muri mukazaba mwizera ari gukora ibintu bikomeze neza cyane. Nako Liverpool nyamboneza ishobora kuzatsinda Real Madrid. Imikino rero ibanza kimwe cya kane izakina tariki 6 Mata mu gihe iyo kwishyura izaba hagati ya tariki 16 na 14 Mata. Muri kimwe cya kane ikipe izatsinda hagati ya Real Madrid na Liverpool izahura n'izatsinda hagati ya FC Porto na Chelsea mu gihe izakomeza hagati ya Manchester City na Dortmund izahura n'izakomeza hagati ya Bayern Munich na PSG. Paris Saint-Germain rero na Bayern Munich zongeye guhurira muri UEFA Champions League. Mwibaze rero muri Champions League rero Bayern Munich iramutse itsinze Paris ndabona binashoboka cyane kazahura na City rero yabaye nayo cyane na Dortmund ari umukino ukomeye cyane. Tindinye tujye muri Europa League nyuma yuko mu ijuru ryakeye hamenyekanye amakipe 8 azakina mu cyaka cya Europa League. Tombora isize amakipe nka Manchester United azesurana na Granada mu gihe Arsenal izakina na Slavia Prague ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 i Lyon mu Busuwisi ku cyicaro gikuru cya UEFA. Abiri tombora kimwe cya kane cya Champions League ndetse na Europa League. Europa League rero ukuntu zatombora dore ko tombora rero kimwe cya kane cya Europa League yagenze Granada na Manchester United kabisa mu gihe Arsenal na Slavia Prague kabisa Ajax na Roma kano kamugero kazakadishye cyane. Dinamo Zagreb na Villarreal yo muri Espagne imikino ibanza izaba tariki ya 10 Mata 2021 mu gihe FC Sevilla yatwaye igikombe umwaka ushize ntabwo yakinnye iri rushanwa uyu mwaka mu gihe kandi ikipe igaragayemo iheruka gutwara iki gikombe na Manchester United itwaye muri 2017 ihura na Ajax kabisa. Rero nuko bimeze cyane
nkwifuriza ibihe byiza rero kuri iyi match ya na Manchester nayo ndabona yatomboye neza, iyi no match ari umuntu aza kumetera na Ajax. Nkwifuriza ibihe byiza kuko gukora subscribe ndakunda cyane murararyama.